Chashalo TR01AN-8972 Marini Khungsa Malkhung Sakani Kwlaiwi Sago Dukhumankha Khoroksa Bwrwi Mungnoyan Tara Begom Patimung Bishalgor Zangalia Amchayo Paithago Sago Dukhumanai Nutlangjaka Bishalgor Bakhakse Shakhamnago Shalbrumno Thaglia Lahar Patimungo Kalai Langma Arimani Eba Sago Dukhumanmani Koktuma Kashif Faimani Chashalo TR01AN-8972 Marini Khungsa Malkhung Sakani Kwlaiwi Sago Dukhumankha Khoroksa Bwrwi Patimung Bishalgor Jangalia Amchayo Mungnoyan Tara Begom Dongthai Agortola Tripura Amchayo Abai Patimung no Kahankinu Koktuma Rohorjaka Fire Service ni Adong Rokno Patimung ni Koktuma Mankinu Patimung Thayo Thangu Shoguika Fire Service ni Adong Rok Paithago Fire Service ni Adong Rok Thangu Sago Dukhumanai Nutlangjaka Bishalgor Bakhakse Shakhamnago আমরা পাইছি একটা বনাইলো জানালে স্কুলের আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গেলাম তখন ক্লিয়ার পেশেন্ট নিয়ে বিশাল মহকুমা হসপিটালে নাম কি ওর নয়নতরা দেখো কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা তারা নিজে লাগিতে পড়ে গেছে Paithak Octomas Fizangmani Jorade Sago Dukhumanai Tabuk Bishalgor Bakhakse Shakamnago Shakna Sagitong Mani Koktoma Abailar Patimuni Koktoma Mankino Patimung Thayo Thangu Shoguika Police Patimung Di Chaitugunaitu Mungo on Khorjak Tabuk Police Bishalgoni Shimijiboni Koktum Chini Khorang